Here is long point. No blue. Referee asks from touch. Benjamin confirm. The touch is valid. The challenge is lost. Blue action. Blue, don't step on the glove. The winner, Visual Ramchandra Moore, India. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана ырахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Blue action. The next match on Metsi, Grigor Roman style, 82 kilograms in the final round. In red singlet, Georgia Sickett, United States of America. In blue singlet, Prince, India. Red action.
Challenger is at mat B. There is action by standing position by blue. It's not offensive left hold. Left hold dangerous position. 4 point for blue. Over the challenge is lost. Mat B, the winner, Mohammadi Kotrala Hosseini, Iran. On that day, the winner